Haiku, vjerska dominacija. Ja sam neplodan, a žena zatrudnila. Ha! Ateisti. Samo malo mira. Treba mi samo malo mira, jedno popodne da nitko me ne dira, opušteno, lagano, sve kako sam biram, da ne moram skakati zbog nečijega hira, odbijam uzroke živciranja, dnevnu dozu političkih zbivanja. Uzmite i redovne negativne vijesti, porciju za strah, masovne svijesti. Bez kiseline, danas sam lužan, koliko ja znam nisam niko ništa dužan, stoga imam pravo zahtijevati odmor nužan, od lažne iluzije da je život ružan jer nije. Onako kako briješ, uz malo ravnoteže, lagano se smiješ. Balans među pojmovima mogu i želim, uspio sam svladati pa zato se veselim. Vrlo je teško naći malo skromnosti, nekome reći, žao mi je oprosti. Treba malo odmora od takve realnosti, naći dublji smisao od javne banalnosti, jer čini mi se da je razum u manjini. Teško je biti lider ko primjer većini, ali možda u rimi i muziko svira. Dajte mi samo malo mira i dajte me probudite kada dođu promjene, a sve do tad me pustite da spavam, da sanjam samo svoje filmove, jer tad u glavi mirno je, a sve do tad me pustite da spavam, da sanjam. Hvala Dino, aman si trajao dovoljno da se ta fantastika presuče. Molio bi ocjene živja. 9. 10, 8, 9 i od mene 9. Čestitam. Ja sam autistični sin Jacksona Pollocka i Patti Smith. Ja sam histerično razmazana boja, stih koji poziva na pobunu i grebe pod kožu. Ja sam odrubljena glava, ostavljena pred vratima raja. Volim šutjeti i gledati kišu, promatrati kako se kapi spuštaju na balkonsku ogradu, a onda padaju na tlo poput vretenastih, elegantnih prstiju pijaniste. Miluje crno-bijele tipke klavira poput putenog ženskog tijela. Jahve i Allah se kartaju. Ulog je komad jabuke zastao u grlu crne djevice. Preobrati se i postani antena što prima signale iz svemira. Preobrati se i postani svitak na kome je napisana najstarija molitva, plava, staklena zvijezda Jeršalejna. Tijela će nam pojesti crvi i bakterije. Su nam silovale sive eminencije, volju su nam slomile institucije, TV reklame kreiraju potrebe, a u histeričnoj utrobi grada rađaju se novi naraštaj topovskog mesa. Knjige će biti spaljene, umjetnici razapeti, a svi vi stanite u red i bez guranja, molim, na vratima ordinacije piše lobotomija. Hvala. Molim ocjene za 9, 10, 9 i 9 od mene.
Hvala Roberto. Sljedeći nam je Zoran. Vojte, angeli vilenjaki, bankušnica prnjaki, brze ubitnični magi, vojte, bezdeci, drekeci, žučni kamenci, bezdeci, drekeci, žučni kamenci, bezdeci, drekeci, žučni kamenci, vojte, angeli vilenjaki, bankušnica prnjaki, brze ubitnični magi, Klitornjara, Gortor, vražje kur, pec, perec, kusinacec, Biškupov drek, dober vam tek, svega morate jesti i piti. Kad na prosvjed idem, najlepše kup pantalone odenem. Odbrijem se pitralonom umijem. Na pijaci kupim brez rukavnu čekevar bluzu bicikl kolor čosluke, obujem izlizat u patik stavku, pa grleno prosvedujem, selfikujem se sa prosvetnicama. Pevamo zabavne pesme Cece i Severine. Posle odosmo do stožera na krekere i veštačku limunadu. Ocjene? 8. 8. 10. 10. 10. 10. 10. 9 i od mene 10. Sljedeći Ivan Premek. A možete opravditi. Vremenom ograničen, razbijam glavu mislima o tebi. Prstima prolazim kroz kosu. Koju kosu jebote? Umorne oči sklapam. Lik mi se tvoj ukazuje. Ne dišem. Samo tvoj šapat u kapljicama kiše osluškujem. Hvala Ivanu. Molim ocjene. 8. 8. 9. 9. 8. 8. 8 i od mene 9. Na 8. Zato sam rekao 9 da neko ide u krevet. Idući je Vlatko. Molim jedan aplauz za Vlatka. Neću će na području nebo. Da mogu čitati. Potiskujem silom događaja rane, što sjekoše put u čvrstu stijenu. Sve što se upre i nazad manje, još jače u nekom podatno meso. Opravdanje postajanja pod nebom je lažno i samo mijena stvarna.
Na postelju meku, leći ću rano, a kosti će tek kazivati istinu. Hvala Vlatku, molim ocjene za njega. 8. 6. 8. Čekaj, Bruno je danas malo sporiji. 8, 6, 8, ne ponavljaj, nego koliko si dao. 8 i može 8. Hvala Vlatko i čovjek s najljepšim imenom večerac na pozornici, Mario. Evo sad, ja mi se bolje čuje. Intervju u Kameno-klesarskoj školi. Dobar dan želim svima, a je li koja djevojka kod vas ovdje ima, mislim, ne vidim nikoga, ali koga je briga, ženska kvota, minobacači, zloporaba položaja. Pa možete li se predstaviti slušateljima? A joj, koliko ih ima, sve tak nabijeno, Jarcel, Ivica. A odakle si Ivica? Iz Muća. Okej, Mile iz Zadvarja, Jure iz Grubina, Martin iz Miljne, a ti? Ricardo iz Šuice, Tomica iz Drniša, Josip iz Smokvice. A ti? Ajme, nemojte, otiva je Muta. A ti? A otiva Muca. Znači, svi živite i radite tu zajedno. Kako vam je tu u mjestu? Je li tjesno? Ma nije super i nije tisno, svi se malo stisnu. A, tu smo kaj veliš stisnu. Pa nemate tu ni jednu curu, ono trebe, ne za bebe. A ima nešto krv tisnu, eto tu u mistu. Pa dobro, dečki, tko tu ima najveći dar? Mislim, tko je najbolji klesar? Ne tucate svi sivi kamen, samo pretpostavljam. Ja se stavljam za pravo da primijetim da nema nijedna ženskica. Ludilo ka, a to mi je ludilo, Josipe. Ti upravo klešeš Amora kak vidim. A mora sam. Malo mi se čini ono premšićav, je li to neki Rambo Amor? A jesu mu tu malo pinku. Misliš Pimpeka? A Ricardo, kaj ti delaš? Pravi bika. Jure, kaj je to? Držav sapuna. Na, diraj malo pa ćeš vidjeti kako je gladak. A Jure, ti si super. Nego reci ti kak vi to bez cura, tako dugo, to je tak nekak šugavo. Samo tuc, čekić, ljeto, mislim bez pice, mice. Pa čovjek ima curu čovječe, doma je, čova izaziva šempio nedojebana. Pa hajde, šta se odmah ljutiš? Vidim, vi svi nešto mutite. Šta vi tu jedan drugome pomažete, pa si namažete, pa Mile Juru, Jure Tomicu, Tomica Ivicu, pa baš i lijepo bez pice, mice. Gospođo, nemojte dečke provocirati, ovako su napaljeni ko napalma ofenziva tet. Pustite, nek tucaju ti kamen bili, nek mu žilu ne puštaju, nek klešu, pa sad i bez pice, mice, nek guštaju i ostavite momke na miru. Pa dani su vam tak nekak prazni, a jajca puna. Meni je mater iz jajca. Evo su progovorili mutavi i mucavi. Meni vidu da ti imate ričača. A kako se ti dječače zoveš? Aj prvo ti reci kako se zoveš. Ja sam Eva, ja sam Adam. Nego dečki, ste vidjeli one koze gore iznad mjesta? Jel vi ono kresnete s vremena na vrijeme? Gospođa, prekidaj intervju! Samo idete ča! Isključi kameru čim! Ne, profesore, ne tirajte gospođicu. A zapivajte himnu naše škole zajedno kao jednu batinu. Tucajmo kamen, pramen uspravno, tucajmo kamen, pramen uspravno, tucajmo, zorom ranom kresnimo, pjevajmo jarcu, srcu, jebotu. Hvala Mario, idemo odsvede, molim. 10, 7, 9, 10, 8 i od mene 9. Hvala. Molim i drugi put. Evo ga. To je bilo to. Sada tak naša Juka asistentica sve to zbroji, a to nije nimalo lak zadatak, piša matematika. Idem malo pomoći. Za to vrijeme će jedan od finalista, pripremio je mali program koji je nevezan uz ovaj službeni dio. Pozdravimo ga, službeni rekviziter HNK Varaždin, gospodin Zoran Kelalo.